हामबाय खुलुमबायखा जत हास्टेनि नाय तंनाय लुकरकनो आंनि खानि हामजाकमा सिबाय ताई अकरकनो खुलुमंग याफार तिनिव आं फैनाहाय नरकनि बसकांग फायनानि बाददंखा तामनि माले बसकांनि 2026 TTATC General Election आं पार्टिसिपेट खालायो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हिसाबाव आवनि बागै जि आं डेमोक्रेसी वेतै खालाय तिब्रासानि बागै डेमोक्रेसी सिस्टेमाव सामं थांनायनि बागै आं वानसुखा ताई आ वानसुखमानि ककनानो फाइनली तिनाव आं साख्लायनायनि बागै नरक मारिंखा ताई नरकनि बिथिंतै खालाय आं ताबुक साख्लायनाय हास्टेनि जत खाजानि ताबुक ताइबो कक्सं आं जे बसकांगो डेमोक्रेसी तै खालाय आं जे डेमोक्रेसी वेव जे तिनिव इलेक्शनाव एटेम्प खायखा बासाखा तामनि बागै बासाखा आंनि वानसुकमानि आंनि हामजाकमानि माने आंनि जेता चंमानि आबुनो नां दिनै साख्लायनाय एक नम्बर नांगांखाय TTAADC नि जे हा ताबुक तरक एक्सक्लूड खालायजागै आबो जेनेरेल खाय तंमानि ताई जेनेरेल खायै आ जागाव गोबांमा गुबुन दफानि बर' राव खाबै जेता चिनि हा इनसिकुर दंमाने आबनो सिकुर खालायनानै आबनो आंनि पुइलानि सामंग थांनाय ताई 19 आमदलि गुलागातिनि इंगै आंनि पुइला सामंग बतang नांगांखाय जे इलिगेली नगर पंचायत नि मुङै जे तामनाय तिनचिनि ADC नि हानो जेतलाङै तंमाने आबनो आं 6 month ni bising tingo 6 month ni bising uno ang recovery खालायनाय ताई चिकनसर ADC village BSF camp खायना नाय माने आबनो आं 6 month ni bising नो डेमोक्रेसी सिस्टम तै खालाय आबनो प्रोटेक्ट खालायनाय आं सिक्योर खालायनाय जदि से आं 6 month ni बिसिङाव आ BSF camp ताई नगर पंचायत तो जे खबजाक ADC नि हानो जदि से आं नारगै रिमै आं गांगांखाय आं 6 month नि बिसिङनो आं जेता लुकरक आनो जदि से मेंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि रिप्रेजेंटेटिव खायगा गांगांखाय जदि से माली आं 6 month नि बिसिङाव आं 6 month नि बिसिङाव आं रेजिगनेशन दनाय आबोनि बागै आं शुद्ध हास्टेनिया आमतली गुलागातिनि जत लुकरकनो आं ग्यारान्टी रो अबंकानि नंबर 1 जेता खायनानि नै वन सुबै आं डेमोक्रेसी सिस्टेमाव आं एटेम्प खालामनाय नंबर 2 हांगाखै रोंसोरोंमुं गाहाम खालायनाय ओ 19 आमतली गुलागाति ओ एरियानो बेस खायनो सारा त्रिपुराव जे ताबो बेहाल ते जेसिन एजुकेशन तंमानि आबनो आं मॉडल फ्लाइटिस दावई ओ आमतली गुलागातिनि जेता एजुकेशन सिस्टम न आं गाहाम खालायनाय विदिन 1 year नि बिसिङाव विदिन 1 year नि बिसिङाव जुदि से एजुकेशन सिस्टम न आं गाहाम खालायनाय आं गांगांखाय आबो आं फेलुर जुदि से गांगांखाय आं अप्रूव तामनाय आं रेजिगनेशन दनाय ताबुक्रम सिदाव जागा वाइनि रेजिगनेशन नि कक साजाका 6 month ni bisingo ang jodi je on nagor panchayat BSF camp mai ang to 6 month ni bisingo no taburam si 6 month ni bisingo ang apno success khai jang kai to ang teisel jara man pinai lukorok ka ni jeta satisfaction bai ang jodi cha apro lukorok nai kha kokrei bor ka ham nai song lai sinai nang resignation do si den ka ang 6 month no nai he tamon ka kai apno success khlai आवतेंसा सामु खलायजाना देहने हिंगा गांखाय एक बोसोरनि बिसिङाव आं सामरकनो खलायनाय बिसेस खायै ओ आमतली गुलागाति आमसयो एजुकेशननि सिस्टम ना गाहाम खलायनाय दैट मीन्स कायसा साना थां गांगाबनो ओ आमतली गुलागाति आमसयो आं कायसा कॉलेज खुलुबैनाय अबनो आनि जेता वान सुकनो ताई जेता प्राइमारी हयते 12 पर्यंत आ एजुकेशन सिस्टम न बां चेष्टा खलायनाय जेता आबो बाहायगा गाहाम खलायनाय
tabuk 3 number hangke samung ni sep tai kurung khlai ti samung tabuk sang kabang ma je tamnai bo ma yami tongo income khanya ni bagai gan bagai je boba hike sang jara tabu educated unemployed rok bahike income khlai earning khlai self supporting mannai abono bang 1 year ni bisingino and khlainai tai jodi je 1 year ni bisingo ang abono sengai khlai satisfaction nang yang kai asamoro ang 1 year bisingino designation do nai tai je বিশেষ খাই বরি রকনি যেটা তামনাই কাহামঙ্গই যেমন সোসাইটি বড় অ্যাক্টিভ খাই বড় সামং খাই মানে যাত তাই বড় বিভিন্ন যেটা চলা হাইকেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল বড় ইনকাম খাই যেমন তো বরকনি নক নখং বা বিহেক বাসানো বরক নাইথক খাই মানে যাত অবহায় একটা ani plan ang khlaika ebong abonobo ontoto tamna NGO ni bisingtei ba self help group haike sang khlaimani bisingtei khlaiye ang ogro 1 year ni bisingo 100% sang khlaimanja ba 100% lang mo guarantee dia tamung kang kai 40% sang 1 year of khlainai tai bad bagi je 5 years so ontoto ang khlaimanja phona ang 90% khlaiani bagai ani je coverage no ang site of nai tai 6 number hangangke samung tai sikla rokno kitingai samung je unemployed rok je tabukrom se earning khlaian kun ব্যবস্থা kai aboni bagai ang wan suknai je kaisa public finance যেমন বন্ধন বা বিভিন্ন যে তমা হয় aboni bagai বন্ধন je tamnai 50% ba বন্ধন je interest nawo aboni 50% no jeng abo ke borokno loan doi interest doi abo kaisa baniani ব্যবস্থা khaijak nai ebong je baniani ব্যবস্থা khlainai tabo je golbazani toboi jeng business khayo kiaba abo hagen chesta khlaijanai je jago golbazani mane sopayo a jagani te oise jeng business khaya nangnai ebong a business khajan bagai ang tamnai niji to ang khaijak no haise gurijak ang gaabni bagai ang nijibo khlaijak ang gaabni bagai abo haike sikla rokna ang encourage khainai tai abo haike borokna alama phunogoi nai tai aboni bisingtei khlaiye jom o 19 amtoli bulagati no jong model khaiti sanai ebong omono model khaimani bisingtei no saratir porabo saratir pra siniti brasarokni jeta tabo je present situation no tamnai je jeng sabar khlai dongmane abon theke upgrade khlai jeng kaisa dopani sini jari manani bagai o wansung dong o je jeta wansung mani bisingtei khlai jeng samung tangnai abono ani jeta koimung nangkai ani o 6টা পয়েন্টই আং গুরুত্ব নাই এবং ও 6টা পয়েন্ট অন্তত তামনাই 1 বছর আং 30 হইতে 40% ফিল আপ হয় নাই তাই যেটা ও বিশ্রামগঞ্জ নগর পঞ্চায়েত তাই আমতলি তামনাই নিনে ত্রিকোণ সরানি যেটা বিএসএফ ক্যাম্প